ada algon danwani Minister of Islamic Affairs ge faratun algon men ina khasa porabbagen ade khasa kon algon men am rayi tunnak faadaya mampa kurani waragina kantattaken eba kuriya gendave ege terega zuman khatibun ke program paha kollan hame hemme miskitu gari kulas program paha kollan adi ham nunas algon mi imame ge haysiyatun dannawana algon men imamnak kuriya gendava tafat ek program tan arabi bas das kurumge mi program adi mige iturun tafaat ekiyeki gawmutaka tajriba daturu gotuga algon menna e gawmutakun tajriba tan hasil kurmattaka e kuriya gendawa program ta mi hama algon dannawani Ministry of Islamic Affairs faratun algon mennan hama hulwal debba pawara anuge fursatake adi mige sababun algon menna ekiyeki goggotun faada tawamunde misalaka dannawana menge to miskitu mi gari class program nge to algondu hama hifz kulah kuriya genda mihege haysiyatun dannawani mugotegga mihar mi adi online obvious mi hifz kulah mi gengos dirmattaka dafatu ekek faratakun hama agun angawagen ujuren hama kiyawa dewamu gendawne hennamois Minister of Islamic Affairs faratun hingawa miskitu kulah ki egotakavs ujureka ekiga kuriya gendanje program ennu hama komme mihekavs emme fudun terikan kuda mihawe sama bairwe gotan eve fulunge ekkujen nongato dekudin tinkudin tibi kamugaviya sama bair kura bagin hama kuriya gen levena mi program uga adi mi hifzu kulas kuriya genda miskitta hoga hifzu ko gurwan kiyawa musaf nimmala hafizege gotuga mi darifulu hafizege gotuga hedumattaka ves libe hama ranuge furasatenge to alhamdulillah algon men hama opa kuranje henge to den hama mi faha kollanje imame ge haysiyatun dannawana menge to mi algon mennak mi kuriya gendawa mi arabic program nge to ei hama mi azharuge mi teacherun azharun guli wadagen Minister of Islamic Affairs faratun algon menna hama face to face class gotuga mi imamun nan kuriya gengos devani mashallah algon mennan hama warab bodu faada takken eba kure mi baki hisabaka gengos algon menge fember wazan kuruma pahu gane kavis ituru level laka mustafis sani mustafis salis migotan algon menna kuriya deve gotak wara rangala revigen kuriya gende program ekkan hama upalaige paha kollanje mi huriya kamakives algon mennan eki goggotum mampa kura kantakum wati hama algon hama paha kollan menum wani adi hama mi fursatuga mi kankan algon menang intizam ko debba kamattaka hama Minister Dr. Muhammad Shahim Ali Saeed warabboda shukrudanna adi algon menge gawmuge mi dini eki kandatta migota kuriya gengos debumattaka Raisul Jumhuriyya is nangawage mi korabba masek kaplan hama pappatan shukrudanna jazakumullahu khairan